nirmala we kanas dial kontin barwa chame bajaling anda manduni shan kosnyak an walle shank wal bakel ka pay badek ronki ne dangro wi jan dangro bakel men bakwen gwasame ka banyak kan wari ke kanas neitnas da lam dan le ro de shirmana ngai kone ke jan tamme chinetin wan cha den realika ke kuin kware wi ka sa Sudan kutich kulewe kane to kola nwere no ngum le diene ke char yene lengu wasmi mo ti jor char den realika raina ko jan tamme me real korod yene ka ko let kan mobilization ka yene to kola nwere right now in future run ka jan gwasame ngayen ta dan ke direction dan wiyenten a chanku yendi al chong ka first vice president Dr. Machar la na tika ngech kil na tika rach biarudun ngajino a direction at yen wiyenten ne special native content tika DP camp native content tika refugee camp shitkane content role Ethiopia native content tika Uganda native content tika Kenya native content tika Sudan ki gwa danti natinane na sharurun tijeno ka tam me monare kuin kware me sharuru alika ano ka yene itimo tibu dwar bielat ki biya gwini kwije mo mulat kamo kum self ke miyadi kene dial konti kel kajan ko ngayene right now let kan mobilization ka charun ke future run yanwaro a future meted right now ko di man lat kona jene ngay kon diala yes mitel dakma cha tele kuin kware ngay kona dunola nadi na ngajinu in case micha talk and then ci dakma charche barar ci mal barar ke jen gwasame ka cha yotin no ba kuin kware balat yen la ngay yero dun yen were no kuje dnk direction dien biya wetenone ngay yen malat ka right now kuma mental kim yati mayadi tin kuma na konene yes ling yen right ni pan no mane jang lokana no de kuin kwade jalat adio je te kwar jan ti rach lat ken no nene mishane kam salary mishane kam kwako kume chine bi yureka ke chine SPLA o ye chine belar ka kwiko kanga kam yoken anyog nen yen diale kume self kim ya di real rodeka la de mobilization nongane diale content ga kejef anyog taken refugees no de ka lore wike South Sudan gwadni mashuina ne rekon to within South Sudan pangin shushka kwana pele refugees kona shuch ka joga na the no bia we rai we juba men nyama bia ngajene ko take a tactic mu yos ke right now even humanitarians workers ke humanitarian assistant dan tupke kwar konti la kwar ke ne kirme yadi so right now lat ke tactic lat ke jene gorge jeno ba na ba ka jako telekon bi kana jigde je sha neno sha funding cha cut lobinating consular refugees big chuj ke jenta me right now de ne lar no ne me dong tel ne yo jok tong mi ki tel na kwa ke international community no shi o tel kwa but a system go ga jeno banating con tin te refugee can back force so bran be jen balure wi ke South Sudan gwan mi motel ji dor tel ji chien ka tel kon bo chamten imagine ne re kon tere wi ke South Sudan chen salary shi gane ke ajen chiang na DP camp kaje kwana pelnetin konin chiang outside of South Sudan ne kon tikaro of GCAM ko jiro of GCAM kan kon right now to kwa threaten ka time men wo ken tele funding mi ba kam ke ki tele mid ba kam ko right now ko jen tam do continent je share report sharing ka ji Uganda je chandela la je ye aji Uganda chika raje George kwar kien chika raje George no ne kenni ti ne dialo content tikaro of GCAM kaka panken ano de randero de volunteer de luire duarun de lui dorun a cha force niji de lo jo so na me tactic ngai kondiale kumi Uganda chi konne ke 2025 dio je shanen tai dan boken kon ke je kanasir karen nyale boken kon ke chemical chi ga gati ni kan ka wang chi ga men chi kan ka wang
chigdwel chicken ka wang ken ka menele so michu gwiji je kuja analyze mandan le rode chikana de no go de na take refugee camp so by any mean but take tactic bekana use bekana bekan ko yire kamne ko bana lu yire wike so Sudan re shuja ko ba sel kem yadi bawo yurika and right now she chunen bonu nene that ka registration so mi jira mi mo chiro register ken pare na mo baji can't lo jiram kel mi chun kel ga sel kem yadi ko jenda na gurke so kwala tini kon no nene yene dial kon to refugee camp so ngayen mandan tin ko refugee camp ka je nyen yelot ka mandan tin ten no ka ngayen no gor ka ye long no ka yene den content book kwa intila votary right now ka jen tama me mo na ka kuin kware me tiyen ka ngech mi joje no yen ka kan yene to kon right now ka kwiden no ka yene to kon bu kwa nyre wi ka so Sudan ka jen tama men tama ko chala de wonene nere kona cha displaced kanetin kontin chutin ji chiang chi loka sa Sudan so kuje mo kanetin kona ba kam decision mi bi kana mega no anga mi bi kana go right now ka jen tame me ngai kon diale kuma la na ka jure be ye jur ka tamrana chi anga je no jen che fail but ka tamrana chi anga ko jen na wona kamidi mi bi ka ja ko bi ka stay so by any mean bi na bi ken ka jur dia je shari polling bone ka equipment and content chare relika and men baka mobilize kandial baka mobilize refugee camp baka mobilize ka DP camp and got the ticket in across South Sudan kelio wa men da very easy no baka deal widian ba deal jek so yen men wari ko right now bro kan wari content ngaj mandana chiro da lat ci chiang ka refugee camp ko korun tungwan tika DP camp yana gad ku ko korun tungwan gwan mo tele ji chawdu teram chin kel shuj gad ku so tele mulo roda and then finally babben we kwaji kok ko deri sab kem yadi deri jago rami mo chije nak keche jaga chieng ka refugee camp korundia me 13 years chana jalano ko right now to kon get 2026 ka ko to okay 2030 ngona ka refugee camp ngona ka DP so then ruranti kon wereno angum le rode right now so jene message me changun wachanga yene itimo loko bia kwany wato option tetin ba option tetin a changte dakma charbo tere tijien che jipeno jindiri vote ke dakma char right now che ye pen no ko regime nagya la wu yene la to ko zurun be declaration ba beno no jen che pa de ke jen cha kwanya of course chang loka jen woda jen be pa zone an yong man de tin jenene Dr. Machar Messi ni ke dial shio chi salbu kim yadi che dia ko no shi jendan te ga jeni dunde e policy de goro chirmada ngai kon dial no te ke de gorgo no de la let ko de ro caption en election me che queen quarry asore queen quarry che kor le ro wi ka so dan che caption jen mo kwala de wodi the whole process de ka gor dupten kon we nam nyam keke ko gorge jen wodi kan process de team cha ka gor de ne diala content win to go ne de kon chuch ka refugee camp de ka lore wi ka so Sudan de ne de kon to ka DP camp internal displaced person de ka lore which ka juba ki ka South Sudan she can de ka DP forever again gor ka mon no me cha process cha ka gor cha man chal ke security from cha jalat and then cha de dial and me chal ke necessary unified force me cha ka la let cha ka deploy wa de ga chule la national army tell ne de take care of refugee camp nobody can stay there across refugee camp they now where we ka Sudan they will land development in idea again na gor ke Dr. Machar she o jen gor e kwer we ba me de ko de Dr. Machar che care ko all those care jen ko de take de jakan care jen ko de corruption they just stop care jen kene dial ko ne ta DP camp refugee camp kene de ko ne care ke ko de ga where we ka Sudan imagine ka aping ni ndi chiro da baro ina ko Sudan DOJ share polling Egypt 100,000 people to Chijere we South Sudan ka Egypt right now. And neighboring countries still connected now with and China right in code there's a million of people there to shoot. And yet Gorga Jeno ba future in Baji decide it. They should decide that. She could decide okay she ring which other decide. Chica bondi ala kokien bonne can you yene con into car of a G camp. Ke yende decide no kwer nong ne mbene la deka jene so te ne tungwa la no reng Machar
icha duer chakalat en duer michi we guje tele duer michalat demande wo ba national election ba jela that's it telum do dien so logri yang machar simply ko la jeno de ne dial de ka par ramichi let kalan midit ko bi South Sudan bala wich nyer genetin kwet ka jame ne di shi de kwet young people de mode de dwale kan ne ko de ran to de ra jelep be kwet lora ba kone de la roiti kan ne kwer min kwet changa ni self kim yadi de mo ko ko le ne ka kana min kwet but la nyot kana ran direction o do de na we ke je jene ko china de le liu de la na ju gano yen ke yen jirwa je mula roi ke yemo but by the way we want go direction mission right tele gwan de na weten maybe na antam right now ma shi tandara wa de je de kala so jela na ju gano na me teriek so bar dan weten so na meni go re ka kon yen wer yala kon tin ngany mandan le road of course bitcoin bala yen tika plant yen plan dun yen angach anok yen ka yen nga ngay yerodun ngay yen pek dun ko by influence already know yore would mo ka self ke mi yadit to kon ga kwara ngwane de yure ka by the way shiri ma char karwa da ka tinate one but can it to do they care about your life dier ken ka tek du jirama te kai dp kam ke tika ka refugee camp dier ken ka jit I don't think so so ramala dier karana ramala roena na me jega na wenene nedan me tan kamal ke 2018 peace agreement nedan chakurun dang di chaja kapchong ani chikona nen jen kuna la tekodi ba kuin kwar ba jelado jen kwale chang ni transitional government tine la jalar no yen chia de roi ka kuin mission mo she kuyen ka but din tiro tije no refugee kam tigi win tiken kan foreign refugees tigi win tiken refugees nuare ka ki Ethiopia ka ka Uganda ka ka Kenya ka ka Sudan tiro dum tije no anguti ka gwasa mo ka jamone jela gor ka no bana advocate bar wine tin konde na nang ni amba ka guj so question no na kon nuare angum lalla dan right now cause na je white corner siang mi kon right kon ka godan de na we ke je white corner then we are waiting but remember this na la libyan ka shadun realika anga yen mandana biya la run mi ko run te barar ngum biya dis ngum biya lat ma you do campaign now chabling no ko run te barar ma you do campaign ma da rodun son ke te togon den biya randun biya yurika nen yen ji ko tira right now ci can decide already no ramdan de kan yurika nga so nget ka ring ma cha so en ba men ba ga ko yubi ke kirlat tomorrow bianen be jek I was listening to one of the video tika gadjana michirwaj a jenisel pake me yadid ba a changle la chomar bane chena dem yure kama don dio je shiane na madio je a chala la ne jaran jeni changle la jara madan la gwar bane chen dem yure kama don ko che so Sudan che yara gadjanga na mo shi ganwore chikono nyogo nenbo ka wundin kontraj maybe go real ki jen warap mo right can o me cancel bi kem yadit kana salary ne ko kana ka konmun chine be vote kaje katal mutual election so a chang bi election ba pak by the way la ngai yero dunu no tomorrow decision dana bana we kaje amendien so ne a ci jele kon bang a decision dun ke future na cha decide rather than rami mo me ku choje dana shu ke yen bi decide on I remember this nere kon tige juba kwini kana lonka yene de konen tika DP camp kwini kana lonka yene de konen tika refugee camp so tiyen ke all the power bom ke liu long ke liu jakaye so de yene kabana mone wana amon ke yella power le yene de tot a chang tiken ke yu dial ke tiken ke match le yen ka so bi aje decide yene de tonen ke yen bi decide no in future ba wedi so jenda na gore be kam yene me ngada jenu ne dakting machar be barare tijen terma na shali ngeno kane de kontila embassy la international embassy in kontra wiki juba jen kanen yen no ku kan embassy ni nyang sa Sudan ba ku kan ka close gon de kontigatin so what do you think ala gor ka jen wodi binetin content wiki Sudan be kan decide no mi kan timotibu ngot right ke akum mishi dier keke wa be can decide ye nyoda na me mala yina linga no take economy ga chip allow economy be bet
mala jaka be keteda o yen ju mo be decide no ramo mo jen jak ye ko shujone by come decision ko jen yen alinga no ne tele Natin continent win ko ken la international community tele ka power ko they can kwerunde can bo they can jogane but they have a way to become your force ke ko be akwerun be aje joji jen then decision dia na wonen baji deal jako be bot be jinak so bot be dun be decide michi bot the and then we been we shall be protest eno ngak jagane ke liu jen na lat ke international community but chanen laling no ke we ke international community ka ngane ngai kenamo but ku yen no ken ngai ken ci ken calculate ke liu men bisal kim yadi joche lengu anyok dio je share right down sha la netin kon go kon and share ne ti ka fake perfect ne dio che share again sharing some of them do kon gujino ka talk some of them do kon gujino ke cash ne but it is obvious right ko ngai kon by any mean opposition ni look and mandana lat ke sel kim yadi so anytime they ko there talk so ngai ken mandana bro da lat ko chalu no by election ba jalat ko election in December 22nd Shengen dangro wiro ka pay wero ron kin dangro jen dangro wiro bakele to kontine ngai kene jeno korbetin ko de ni aspela ayo katin bonde ala ko ken katin anyok ba shanga jeno chasel bikem yadi chare jaken election me dia je holat group shaman antikan lat shanen pagana mum charaj Dr. Lama Kolba charaj all these people kene de ngany mandan le road so any chane roi ni chane ko gor go the kon la ken writing gur kono South Sudan mishagwa why not even with the other neighboring countries because we to go so you are not silent mite mugwa made na take a latke but kon were direction dan jane je na go de nya kon kel an biya ta kamal ban nyo je kana da